Pozdrav dragi youtuberi, ja sam Radomir i danas krećemo u Minecraftu da vam pokažem kako da napravite neku dobru zamku u Minecraftu za nešto ako igrate na serveru za nekog druga da napravite zamku ili tako nešto. Samo malo, tako. I evo, to je jako lagano, treba će vam, ako radite ovdje na zemlji, treba će vam ovo normalno prvo zemlja. A ako radite neđe vam gore na kamenu, na nekoj planini, onda će vam trebati kamen. Kao drugo, treba će vam cvetići, treba će vam TNT, treba će vam ova poluga ili prekidač, treba će vam ova baklja i treba će vam crveni kamen. Pa da krenemo. 1, 2, 3, 4... 3, 4, 5, 1, 2, 3, samo malo. Sad ovo ćemo da poskidamo. Vidjet ćete kako je ova zamka stvarno odlična. Ja nju obožavam praviti. Prokopat ćemo još dolje. Sad je dosta. Sada uzmemo samo malo ovdje na sredini, prokopamo jednu ovakvu rupu. Tako. Neće biti daleko, neće. Sad ovako ovdje da možete izaći. Sada nastupa TNT. Sada ovdje po ovako 2 puta naslagajte TNT uzbrdo, kako ja to kažem. Tako sad ovako do kraja. Tu. Eto još malo. Sad ovdje. Malo ostavite jedan vamo gore ovaj đavo prostor da možete poslije pokriti zemljom, da se to ne bi primjećivalo da je to zamka uopšte. Sad tako, dosta. Sad idemo gore. Uzmemo zemlju. I pokrijemo da se ne vidi TNT, da se to poslije ne bi primjećivalo da je to neka zamka ili tako nešto slično. Sad ovaj teren ovdje gdje ste kopali uzmete ove cvetiće i naslažete ih
da se ne bi primećivalo da se tu išta radilo. Eto tako. Sad idemo dolje. Sada uzmemo ovaj crveni kamen i slažemo ga ovako. Samo malo ostavite ovako dva prazna mjesta. Ovdje baklju i nemojte slučajno ovdje da stavite. Ako stavite ovdje već je sve oštišlo, pukniće. Ovdje stavimo ovu polugu ili prekidač i vaša zamka je gotova. Što bih vam rekao, znači jako je odlična, samo odete dolje i ovaj prekidač vidite, njega samo povučete na drugu stranu i bežite odmah. Znači evo vidite, teren sam gore lijepo naslagao, ne konta se ništa da sam pravio. Sada ako vam neko, ako igrate na serveru pa imate ovoga materijala da napravite ovo, dođe gore, ili ako imate problem sa nekim životinjama ili zombijima ili kriperima, možete ovo napraviti da ih uništite. E sad, jednostavno, sad ću vam pokažem. Samo jednostavno ovaj prekidač stisnete i bežite što dalje. I ostanite negdje da vidite. Evo, sad ćemo to. Evo ga. Opa. Vidite kako je to puklo. Pa kad bi ne znam koliko ljudi došlo na ovo mjesto, njih bi stvarno uništilo. I eto, dragi youtuberi, ako vam se svidio ovaj video, vi ostavite like, share, subscribe, to bi mi jako mnogo značilo. Ako vam nešto ne valja, vi samo pitajte, rado ću odgovoriti i vidimo se do sljedećeg tutoriala.